umugisha aha abanyayuganda aha nitumanya ngo twine ubwo ni wowe biragero naza kucishoboreraho kurungi multi party system Uganda abantu nibikirizibwa umira ibibina byabo biyo butegeki so wareba abantu bine nibazo mu bibina byabo bakunda bahise rukumi. That is a sign showing that democracy in this country tiyine kigirachi tiyine kiziba kureka nkunda kushoma ubutabari akatabo ko rukigaro nyankore kishe katabazi ishe katabaza karyemereye umwana kuyari iremereye umwana nyina yija yayenda kwita tecije tumururu gwacho ecyarizo mwana ogu no kuryemereye mbwene kishe katazi ko yabira shobangirirwe nation zona hasere akari ugundi musozi hacura yo ndije umwana mbwene ishe katabazi yabuzanye nawo mwana bokaraka amujyo mu buragwa ati mbwesho waje ngo cyarizo mwana wawa nagiriyo mbwesho wesere nawe kayacurirayo mwene gesero I'm very surprised okutwatandika program banywani banje nibereka ngo abwo kabiremo disagreements few disagreements in NRM party structures elections nkoko ogwe yakigambana kurunja 30 those are signs of a dying what horse konkati mbwenu kunareba hatebe barimu ekindi cha kabiri ekikuturetereke zibune kintu kimwe parties zona zahirize kubaho zageze rubugabe bwazo wanyitegereza mostly multi parties zirimo opposition kandi yento opposition parties tizikamanyire umurimo gwazo gushemeye kuba nizikora nico kurebera umurimo gwabo if you have been following them umurimo gwabo mostly above 80% no kujuma Museveni no mukazi we na nabana rero ati bakatunga muhozi ubwo murimo gwabo wabiranyura amatego mwana noha toreka kamarira Ishekatabaze protect me so I think political parties zino mugasho kandi umugasho nico tukubeteramo abahabuzi ba government bakabahana konka bakaruga murimo gwabo hati bone bamanyangu wabo opposition no kujuma president na family ye no gukora ubuvuyo no kutobuvuyo mu Kampala bakahenda amaduka gabantu nkebyo byo nyine noreba no kutera motoka ayibo nabirende Kampala haba yakabuye musaka vuyo bakwasere Bob Wine motoka yanje bakagitera birahuri yo nabajimara wanyitegeza ati bo niyo ntekereza yabo ejo niyo position because they are opposition so no turahitwine nitugambe konka political parties nico kurebera ziremegwe kwikerezangana ngwesha abo baremegwe kwikereza munda bakebaganisamo bakayima kumanejinga to billion tungaye bakazamo batakatugwanira abo kandi kubahihanga umukasheshenire bone rushoki abanyoro batoronkorire bunyoro na toro munonga bino rufumu ngo omukubika lya buro ogorora kara ekiri kumanyisa ngo wateke mboga yazi yaho umukaza atakagwire noreba emboga zawe joti konke mbogezi niza kugendera nkaye haburo kurungi so nyo habwanje no butwetwine these opposition nzete opposition ndeteki parties ezindi original ntegeza kankoze so rimo aboka naje opposition azifu nyene ano parties ezindi no bugabe bwazo konka nazo wazo mu ebinene bakora warebe mitwarize y'ibinene bakora warebe umurimo ogu parties zishemerire kuba nizikora na nebe bari gukora noreba ngo aba mazima harimo kantu echo ni ikigamba so ni maririra ndiko bishika abantu mugamba kurikiza kwereza information noza kumpa information noti ndajanga ono itegereza so nyoni cyo ndi kugira nti tushemerire kusima waza kureba umwaka gwa 10 runana 10 rwenda cyanana na mukaga NRM party eri kuza mu butegeki and where we have reached wareba Uganda aho through all those challenges good chance my brother FDC yakigamba kurungi ngo Uganda is a developing country tujyo mu stages wareba eje myaka iyi NRM yamara mu butegeki konko kareba stages ziturabiremo na hata butwayika zo challenges are still there bashijamo okareba oyino bugabi na hato yino bugabi waruga amanyatari yekiziba sebo waruga twayika hano babanza batwaka cyane
na mbaba ngambiye ngo nakacamushana kariyo nitwenda kurya kacamushana wijaha you are free, that is freedom of speech. Okagambe biwagamba ukagenda unoza kuraba mu streets zambarara na nabara kuvugane na RDC wambarara RCC yakuvugana naenda kukura musati kuri kayo ati wasibota sebo ejo confidence umubi nagamba ine n'umushango buna no tinamanyisa Why should I be threatened? tinamanyisa Should I be threatened? kamaririze ekinyanyine ni nkoreka no kugira ngo mureke kuba nko wayangira umuntu kuyaba yemerira hankungu undi umuntu wayangira yine nazinara hagati y'enyanja yatandika complaining ati wanyiso mucucu ona hagati y'enyanja kazineraho wangu ngo mwiso mucucu ekindi munsasire ko turi hano yariho uri kuranza amarari ninga bahurikiza bitora binagarazitize no mu onyejeje ndebeje hato wamarari nko kunakuranza nto mu misho hatayibwe wampema hati wampema nyoni mbata ari kuranza yanye n'amarari konkati wareba naranzoka hunaranza ati iwo mpeme nimbata ari kugeranta mwene tureke kuranza n'amarari ihangane ryitu n'ubutozo mu different political parties wanyitegereza reka ruling party ekora umurimo gwayo konkani mwaba ko opposinga mubaba habuzi barungi mutatekereza ngo ntarebe bimu gukora ibi byo kushisha ibintu by'abantu haba hakavuye manyabiha nambuye no upate wo mu structures zitu no instanaja by the way we are going to investigate that ya kira no sana na confusion ni mu mugereza RDC ito ngekibina urukwendera hasho ngejo imugekibine cyarwasirize cya NRM ukutandukwaho kwebina ebisya bwashisha gwira kubongera amani ningana kongera kubamara amani mudashikemo as a ruling party tine cyo kutongera amani first of all bo bonka binene bebaganisa na kibina kikakiri kimwe noreba nka FDC ekarugamo anti yarugamo katonga erugire munaja nankundi wanyetegereza so bo habwabo nibo bakumanyane batunga amani ya ninga yaba atari kutunga amani konko kukira munonga nitugera ngo amaziga gende nigo mashanyo gemo nimbasa kukikomera bari no regaze ubumyamateka